David Tubamanya. Tutyo mpora kutukire afamage tushangiroho ebintu nyamwingi ainaho projects zirukurenga omuri 15. Famage obuhango bwayo nengana acres 250. Omu acres 250 ainemu ente ezenjungu ezarikulisa akakamamu amate, ainemu ente ezenyankore. Rero atyo agaruka akora emirimo eyokuhinga, ahinga orutoki, ahinga emboga hamwe n'ebindi nyamwingi. Amakanda tubanize kugasimba afamu eyente. Tutyo twareba emiringo eyarukolesa nkokulisa ente. Harimu umuringo ogwa zero grazing ahari kuhinga ebinyansi. Rero atyo akabitebekanisa akabasa kubigaburira amatungo ge. Tutungira omugisha twabasa kwikiraho. Rero tutyo twarambura famage okureba na nezente ezirikulira omufamu eziturukweta zero grazing. Bimwe abinyansi ebyarukolesa n'ebinyansi ebyarukwehingira ebirimu Chloris Guyana, ebirimu ekibingo hamwe n'ebindi abitematema atyo abibika abasa kwiza kugaburira ente haho hakire. Rero ainaho n'ebinyansi ebirukumanywa nk'ebya hay ebyarukwanika akabika omubiju okumara obwire. Rero mu bwire obwecyanda atyo akagaburira amatungo ge. Tutungira omugisha twaganiraho na manager wa famage kandi ogu ni veterinary doctor omu butendeke. Rero atyo agaruka akurera famage. Mazina nkandwa Arani, vet by professional kandi farm manager wa Kobu Famage eyitoroho hati. Anyaza kubanza gamba background ya farm ingana hectares 250 hectares. Nkaburijo nko this is a mixed farming, but farming eitwa abanze kutandikaho ekeriyo burisa. Tukabanza burisa twatandika nsanente z'enjungu eza Fresian. Then later on tuja tuguma improvinga tuja twagica mixed farming, twataho MCD, twahinga hentoke, tuteireho irrigation system yona tugikora okurisa. Sofa twinemu ente ziri over 100 cows ezitwinemwa omfamu. Onoreba turiyo mbwire bw'omushana nkahati konka ntugeza ku maintaininga kugira ngo ente zitu nabugura ab'omushana tezo mwaka n'omushana konka tugume twine feeds ente zitu tukuzihereza ebyokurya zikurya zikayuguta. So far twine ente za zero grazing aha, ente zikwinga n'ente 8 ezitari kushora za zero grazing. Ente zifeedinga omukasheshe, omwihangwe, omwazi. Tuzikama omukasheshe, tuzikama n'omwihangwe. Feed zezi tukozesa silage eyitwehingira eyitakwiha heru. Tukozesa hay, tukozesa chukuru grass ekibakwete ekitukutematema ekitukweta tukatematema tukachopinga tukakozesa. Then chukuru hay ntugekora ntugehingiro oku twineyo rinyankokoro ko musiri buri kimwe cyona itwe hantine kitukwiha heru apart from kugira ngo ntugwera morase yitukutabura mu kweta shikar group. Tubitabura ngo kumukubireba aha ngo kubiri tugitabura shikar group tutaterezente nko bwire bw'umushano omukasheshe tuzibanza no kuzifeedinga silage. Silage ne yamba hante kukamu ente kukamu. Then hay ne gumisente nko bwire bw'omushana nko kugira ngo ente takayoroba amagufa gayo kugiretera kureta ente yaguma amagufa gakaguma ngo mugashoga tukufeedinga hay nayo ni supplement mbwe niyo kugumya ente. Ekindi kubasa kugambaho aha farming ahante munane zinagambe zitukozesa zero grazing. Then azinde ente ezinagamba nzuguma munanka nzuguma neza free range system obuficho omwazi tuja tukora supplement omuntezo zona to supplementingira ebije byente zikurira heru biriya kuriya
ntuje tu supplementinga mu ekibingo silage nazo nka hey kwenda ngo nazo tutunge nko bwire bw'umushana nko bw'ibinyatsi byomere turebe ntubasa kutunga tubasa ku maintaininga tutamategeitu amatente ga maintaininga twantu supplementing silage itwe bank ingira tuziretera tu supplementing oshangente nekamwe amatega constant oba no mushana oba na hatito bwiro bwinje bw'abarisa ba farmers outside oba kubana baboroga ka hato bubwire bw'umushana amategesha zire yes nitwe ntubasa kukitunga mututunge mu slide konka amatage yitutaga kukera kweshara so fanka hati gono shanga tugemura 200 liters ubwire bw'umushana nkogu noreba ngo riyare ahante eziturukama riyare tente nyingi abukube the whole farm ente ninkente chikumzo ente za zero grazing advantage yazo first wono feeding ente ya nkoko nabagambira silage eroho uka feeding ente ya silage ine hay at the same time inami water troughs za ine mwamezi entejo wono chereza feeding ratio constant iyo takwihaho entejo nekamwa no umunjura no mushana nekamwa amatega ga constant tegashara icya kabiri entejo te kuhendeka munonga so ebyo kuriye byayo feed zayo nuzibaziriya so ente ya zero grazing amatega yo ngagumaho constant te kurwara kuhene manyangu yashuya abuba ente ya zero grazing inde kwija kushange ngo koko yankechuzuke yaguma munju yayo nkomu tine kwija kushange ngo hangu yashu yangwe ngo hayajuma yashu yamanya yagumukina kandi ente za zero grazing ziguma umwayaguma kare omwanyo umunozeka zikora mu ka physical exercise no basa kuzitaho hera ho zimontaringe ho mudakika nke nka zimontaringe ho mudakika kabiri ozigaremo so ente ya zero grazing amatega yo tugakwesha amatega yo gar constant bwen fama mtahi wanje unko nimbasa kwabura ngo kozese zero grazing I prefer zero grazing than free range system abo kuba amatega zero grazing nko muntu yo business wena agamatega constant kandi tumayanga sente amatenge ngijage gatunga akatari umbire bumushana then heye joyo hey ko kugireka yakora oreta beira ebeiringa ekora hey yawe ojikwato parking ejo niyo feed emwe kubasa gukora muheyi urunyankokora ejindi nebyo binyatse bite byabutosha eba kwete bijugu no kirekana yo no basa kureka umwanya gwawo nkogu artificial grasses ekizugwe kikure kiceza gukora ukireka ente obutazamu ukirinde ente obutazamu obutasiskara kiceza gukora ukireta hona aboreta beira yawe ninga shwa woine ba manyo ukozesa manyo ijo shrashinge cye kinanko kishara ukisharaje neze nyu ya ziti zakare ukireka hebro bibere kibamu akaka green munonga kafa mu kiware kiba cyaguma nchonga hato ijo leta beira yawe ukikora ukitomu stock ukitomu nanka mu warehouse yawe ugumano yayo no gabura rente zawe. Banyita Meja David Tubamanya wanjye naharwa Kobo kandi ahahi muri ni farm yegeri yo mu Rwakobo Kaseru yo mu sub county na Regombora ya Kayanja sub county bakakashara Sanga hatene Gomboro kwayo mbwene gifamu numweri kandi famu egi bageta narintigeta Tibs mixed farm nshara ntwara ki naritkeja taha
originale owange Kanyeryeru sub county niyo maka gange makuru gari konko mwaka gwe 2025 neja nagura hitaka naguma ningura mpora itaka ninyongeraho mpora nangwa natandika ndi umurisa wenteze nyankore konka twashyize ubwire bwo kwenda kuhinduraho mukurisa nahinga urutoki nataho urutoki ruhango twinaho urutoki aha omufamu egi ya Tibs Mixed Farm rukwingana hikabiri nemwe hinatandikira urutoki oru abatakabona bakanu bagira ngo nsharate hingwa tegera ntoke tekahingwa ngahayera yentoke konka hatu buri omwe n'obujorozi akuba wo inente oyinembuzi urutoke turukubasa kurema kuhingwa twine bitoke birungi munonga aha Lorenzi Justin zipakira ijere genda kandi emyaka inahezaho urutoke ruho tinyine nshonga naro naherze uko kugenda nkuyamba itwe obhangwa nterisente zenyankore konka habo kugenda no kushoma no kwetegereza kutwagumenti genda tereba ganda maka tereba barisente zenjungu tware harimo cyo mugasho munonga omuntasi akamashare kugira ngo watunge mpiha kandi nteze nyankore originale abantu abengene bazirisa for prestige kugira ngo nobhangwa nenteze nyankore konka kugira ngo tunge ntase ya buri zoba no banzo tegereze n'imiyacuka akwenteze nyankore tikamo amatege njungu ngo ajyote nyine mu amatemengi omuntu igana nimbasa kwiha mortigana agoto kubasa gatunga konka kwagumira ho muramwa gwa student go kwegesa kugira ngo abantu bari sentenke zo mugasho za business zamati na nyende yo muri yabo bake abahurire omuramogo naro muranga gukurisa enteze njungu natandika mpora kuko ahorra korgo mwaka gwe 2025 aguma transforming antarga umunteze nyankore ente nangwa nkizineze nyankore zarsanga konkaha nindisiza henteze njungu okuna atandikire kaguma ninkora benchmarking nindeba abantu abandi abakuri sente zenjungu nabanza no gukora free range eyo kurisa takozere biju biente mpora natandika kuhinga obunyatsi nahinga ekibingo sugar napia bwanyuma neja namangu sugar napia nare kibingo kirimo emiringo harum pak chong 2 eke kibingo cha pak chong 2 nikirungi munonga no kitanso tahabindi kine ka bruish kan kirungi tikine bugimbi nikikamisa nabanza nekibingo akube kibingo cyona wakitemo kugira gumshana kiguma nikitoka nikirgayo cya kabiri kitambere ntenjara naheza nahingora nyankokore oruba kweto mu rujungu Cloris Gayana ori nyankokore n'obunyatsi bukuru munonga bukamisa no basa kuburisa burubisi nar no basa kubutema bome obuhunike omurujungu bakweta hey hato obunyatsi tubuyinaho mpadoxe za hansi ekibingo nakyo kiri hansa obunyatsi bwa kabiri naro bwa kashatu tuyinemu obakweta barkaria morato ninke kijubwe
burkari ya morato n'obwire bw'omushana nobasa kugira isente nari nobasa kugitema ogira isente refresh nare rimbisi kandi ekirungi kya burkari ya morato tu neguma netoka n'obwire bw'omushana negumeine ka green shwanda kuri sente obwire bw'omushana ako bantu targeting obwire bw'omushana noto obwire bw'enjura obunyatsi nibaburo targeting amate kugira ngo amate gagumeho obwire bw'enjura n'obwire bw'omushana enteri ekinyatsi kibisi tuineho burkari ya morato nka type y'obunyatsi then tuinemu ebakweta kikuyu grass neranda nkorucwamba nendir hata nayo entereza gikunda munonga ebyo nebuka by'obunyatsi ebinyina hafamwa kuturigiro kwe twatambura mpora nukwe okworekerera na no mu farm eyebihingwa tushangireyo ebihingwa nyamwingi ebyari kuhinga nangwa akahingira no mu rutoki harimo nko butunda ahinga cabbages green peppers n'ebindi nyamwingi kimwe habyari kukolesa nko mulingo ugukolesa itaka rike akabasa kutunga ebihingwa bitarukushana naho tusungira no mu gishago kubasa kureba system y'amezi ya irrigation eyarukolesa okwitirira ebihingwa bye kandi yagizere ngweji niyo emuhiro muhanda ogwo kubasa okutunga amasharura marungi naho tutungira omushaka kugira abitwaganiraho nabo abantu banyita tugume Godfrey nyenda gukora department ya demonstration project demonstration project yitu eyi mwatire ninungi munonga nekoraje abo kuba twijuka muri kugiye turutandukana nayo tukaba tutine turukubasa kugira ngo nitukwata ebidomora ntwitera tugira kikonka kwiha mureta irrigation system ejo no kwata rupira otera ebyohingire byona especially first round in English first phase tukatandukana na carrots na green pepper na this entura eggplant byone byo no kwemerera ukakwata rupira ukafuira nko kurwenda kandi ukabihereza amizi gashikire agukuba nigagaruho gine pressure mpamwe icyo kubanza no banza uza kuri ifahansi wayena ngo gatekeho uswitchinga on ukimara kuswitchinga on atagagenda gaza mutanka gamara kukumtanka yamara kushika a half hat pressure yongera eba nyingi hati bwanyuma ogumiza muno ogera ki no fuhira kuri amizi garukuzamo hati aho koma kufuhira amizi mingi niho garukoma no gumana gacendera kana kuri hansi force ero kuba nyingi kongera umutanka kugira ngo gabe mingi iwe uri kufuhira ugire ki ufuna amizi mingi garukuma mwe no mbugufu irrigation niyo nindengwe kozere cyamani hati nindeba n'urutoke pate eyo rutoke mu ebichori erimu bihimba erimu cabbage erimu ki byone byo nindeba ngo nimpafuhira hona umushanka ishatu n'icweka ushanga nakavaringire the whole part of plantation kandi na ejo this irrigation ekindi kintu kugikundaho obwiro bw'umushana abandi bana barra ngo entoke zomereze zireki itukuni yo witu ni green yonga nimuza kukireba omishane hebe bakwata urutoke rwitira ubonire kandi tugezaho kurwitiraje mwene irrigation system yo nungi tugikunzira munonga kandi ikindi cya kabiri egaruke yambaho n'abarisa kuri amezi nigagendera umbwire obwato tukashanga ngo amezi gahom nigagumana gazayo mpora hanyo hentemwe hatuza kushanga umudakika ibiri gagarikire gagizire ki gatopingira hati kimanyisa ngo aha kweshera umurisa taza kubona yo yonka irrigation system nene cyekorera yo yonka mbwenu aba irrigation system nimba kunda mwe bari munonga tekaho technology nungi ngejo kugira ngo buri yomwe akunda kuhinga akunda kurisa buri kimwe cyo no muringo cabbage tukihamu cabbage bitanu buri cabbage tubentu juguza shiringira 10 ejo nanka ne mtwara 5 first phase then twagaruka twagitaho enyanya tuyamu box 12 box 12
tuyihamu emitwaro 45 kandi 45 izindi zasigaye tukantu tukosumuka turya mbwenu ushanga tine bunyata bwone ahabwa amizi kandi twagaruka twahinga ubutunda ubuthinjire n'ubutunda burungi munongo bunyankore konka twakatandikire kuyihamu konka hati turiho turiyo mu kishani cyo kwenda kuyihamu abo kwa buri barabya nubutere bitungo butebarira mwene orenga uri umuco kwenda kwera hati cyamanyisa ngo bwamara kwera itoba hinje ntusa kushemererwa. Amazina gange rubanyita David Rustera omushoma gwizoberi agwa Promet Farmer no kwatire nibyo burisa no buhingi konka twose tugerezeho ko kurisa abwembera zituza kuno government twatireho cyango nkoko twagenzire abingi mwabireba government yiti yarwanyiserize koze mu muhango tereza amayizaga ga irrigation kandi ningira nkoko wagenzire ningira ngo mwabireba bagenzi banjye mpinge binyatsi byente twinente zo mbiju wazireba ente zo kikanke 10 ezo ntuzirisa harubaju zonka twinente nazo ezikurisa zonka nazo ezo kugenda umufamu ezikongesereza mwenu ntugezaho kurisa kw'emiringo mingi twinente zo mbiju kandi takatugera nente ezo kurisa umufamu tukeshera ezindi zo zikarira mbiju kwiyaho zino ezo zikurira mbiju ezakubeza zero grazing zine kapaduka kakeni ngira ngo wakareba akazikurira muzi kagaraka ikatyamuka kugira ngo zigoragorera amaguru zigire konko wiro bwingi no zirene zitura nkaye ombiju byazo. Pale mnonga ukuba wabuchitwegisireho kandi erizoba umprogrameji twaba tutayire omukuru ningashi Major David tubamanya okuruga umuriro wako Age Farm nibageta Tibs Mixed Farm ngoko nakugambire neshangwa umuri Kayanja sub county kunuya umuri Sanga umuri Kiruhura district kandi eshitamira abahango bwa acres 250 konkanka bitandukanta no gumaniza farm kabuza no kuzaha net nkagumanimbuza Google nkareba obunyatsi burungi bwo kuri sente konkashi ogo muntu wito takumanya Google wakayegata nuhije no za farm kaha ni kushobora nyanto obunyatsi obu no bworobi kandi tuwine sente nyingi kuzitamu narukutamu sente nyingi wono ndakubuhinga obwo obunyatsi butwine obundo bunyatsi nari ebindi byo kuriya byente bitwine ntukora silage ntinge bitori tuyina koma hakaija kabitera hati tukarga on primitive way yo konka ebitoro kubitwa silage tuyine vera niverga Kenya no tera direct bitori na koma obitomu kivere ekyo kya 1 ton na ton emwe ukikoma mtwe ukitransporting ukitomu warehouse kigumamu kibanza keze birabir na kimwe bitaka hoire to kurisa bunyatsi obo nari sayire geje no banza oreke birabir na kimwe bibanza bho obunyatsi nari sayire gejo ebanungi yo kuri sente hatebe nebuka byo bunyatsi obutwina afamwa. Webale mnonga kandi twatunga omugisha okubasa kura abahinji n'abalisa abutwabasa kushanga afameji embozi yabo neyorekerera kintu kimwe okubasa korese miringo emisya teknolojia ensya okubasa kwetungira entasya mnonga okurabira omubuhinji na nobulisa twareba irrigation balisa bahinga urutoke warureba bagarika bahingira mune bindi bihinga mu rutoke okoresa umwanya muke kahinga ebintu bingi twareba kuba kwitirira ebihingwa byabo twareba ente zabo kuba kuzirisa akagarika akakoresa emiringo mise yo kubasa kuzitematemera ebinyansi akabiteka omubiju
rero okashanga internet ambura kanya kake rero eiza eshanga emere eriyaho omuryato nkibani kimanyisa ngo nayaza kusharura naza kuba natunga amate marungi okuruga omunyamishwa ye ndabanyeta Edmond Principal Farmer ndiyo muhinja atakwata muitaka esabiteru kwijanza kuba ninyongera kubatwara handi ahimurabe naho numbasa kugira mwagira ekitwaye gayo omanyito nitwegera farm ebitu tukubireta mu studio ntubitwara farm tubano twayegera tureba ne sabiteru kwija reka nko kunkukira kubagambira ngo we have to keep African hopes alive.